Dobar dan iz predivne Slovenije, evo nas u McDonald'su, došli smo da ručkamo nakon, pa mislim 4 sata dobre vožnje, jel da? Ok, u stvari promijenili smo dosta 4 godišnja doba, padalo nam je kiša, sunce, oblačno, ali tako ne putovanje. Uglavnom idemo u McDonald's u Sloveniji uvijek, znači uvijek stajemo ovdje, zato što volimo da probamo što ima u Sloveniji, zato što uvijek nije ista ponuda. Idemo da popijemo kaficu, da odmorimo, pa se javljamo. Na ovu American, wow. Pa dobro, cijeni su iskreno koji u Njemačkoj, 2,60. Vidi ovo chicken, chicken strips, aj. Sa cheddarom. Da, ja ne znam šta ćemo. Te imaju, što nećem se fokusiram, imaju fruktalo od, mislim da je ovo naranđa i jabuka. Predobro. Hoću Coca-Cola. Mac Pops, nemam pojma šta je to. Ako neko iz Slovenije zna šta je, nek piše. Evo nas na autoputu u Sloveniji. Već se približavamo Hrvatskoj. Evo tu zastavica Hrvatske. Gužvi nema. Najviše je gužve gdje su tipa veliki gradovi. Blizu Graca je baš bila gužva. Tako da nema neke velike gužve. Samo vam moram reći, na ulazu u Njemačku je strašna kolona, ako nije 2-3 km, jer sada su baš pooštrili granice zbog ovih azilanata. Tako da ako idete u Njemačku iz Bosne, pripremite se, bar na našoj strani je bilo. Uglavnom vrijeme je stvarno super za putovanje, lagano, mislim 5. mjesec, nema gužve, slabo ljudi idu za Bosnu. Iako smo gledali na Gradiškoj da je baš gužva, ali nadam se da će se razići dok mi, evo neki 80 km do Zagreba. Evo Poli, tu im je negdje, ja mislim, ova čitava firma što se pravi u Sloveniji, ona je da, ili u Hrvatskoj? U Sloveniji. Mislim da u Sloveniji, da. Tako da, ostaću vam par kadrova da vidite putovanje. Dobar dan iz lijepe naše Hrvatske, ali izlaza Hrvatske. Ne znam koliko mi možete vidjeti jer iza mi sunce pa malo svjetlost čudna. Uglavnom nalazimo se na granici izlaza iz Hrvatske i malo je gužva. Nije puno, neki možda 15 auta, da? Nadamo se da nećemo još dugo čekati. Čekamo ukupno 2,5 minute. Nije strašno, ali mi koji ne volimo nikako da čekamo. I ništa, to je to. Imamo još tačno 167 km do našeg lijepog grada. Sada ide najgori dio, iskreno, jer nema autoputa. Ali hajde što nema autoputa, iskreno ljudi koji voze Banja Luka, Bugojno znaju koliko je ružan put, kako su jake okuke, krivine, ali hajde što nema veze. Bitno da nas noć ne zapadne, ali mislim da neće, trebali bi doći oko 8:30 što je taman zalazak sunca. Tako da ovo će biti nastavak, neću sam ovo snimati jer nisam još puno snimala, mislim nemam što puno snimati, samo se vozimo. Tu smo snimali koliko nas je sve izašlo put, pošto mi nikad iskreno dosta nismo pisali tačno kao putarine, vinjete i sve to, ali sada smo pisali i sad za sad imamo oko 150 eura sa gorivom, vinjetama i putarinama. Vidjet ćemo još platiti naš bosanski autoput i onda ću vam poslije nekad u video reći tačnu cijenu. Idemo sada da čekamo pa se vidimo negdje. Dobro jutro! Ne, kaže se dobro jutro Bosno i Hercegovino. Nalazimo se na velikom parkingu u Bugojnu. Ja sam završila sa svojom frizuricom. Azra je sa čim s tim završila? Nisam. Hi, say hi. Koliko dugo nisi bila na vlogu? Jako dugo. Jako dugo? Jesam se poželjela? Ne. Ne, znala sam. Zaboravila je mobitel u autu. Ne znam kako je to moguće, iskreno, ta curca spava sa telefonom. Ono je 24 sata na telefonu, ne lažem. Da, lažem.
Jesi! Ja sam 24 sata na telefonu, interneta kod kuće. Doslovno mi u Kuli nemamo interneta. Ne znam da li ću uopšte moći... Nemamo mi u kući interneta. Aha, ja, izvin, mi u kući u Kuli nemamo interneta. Ne znam da li ćemo moći ovaj video uploadovati ikada. Do Njemačke. Možemo li pokazati tvoje slatko auto? Može se odavde. Od tu? Ok. Samo da se javim. Aha, jo. Vidite kako je Azra sedila njen slatki auto. Presladak. Ja sam je kupila nešto još sa cvjetićima da stavi. I ništa, idemo sada da pijemo kaficu. Poslije ja i Azra imamo termina i dalje. Tako da to je to za danas. Mama je rekla da će pravi burek ispod sača, ali pošto je alergija uhvatila, ne znamo da li će moći. Ja se nadam da će moći. Ti ideš večeras ti ideš večeras u grad, jel? Tako da ne znamo šta ćemo danas raditi, ali mislim da nećemo ništa posebno osim piti kafe i jesti. Ako ne budemo jeli burek, ne znam šta ćemo večerati. Ne znam. Nije, trebali smo ići Aliju smo trebali ići na trening, ali ne trebamo ići na trening, a mi se iskreno uopšte to ne da ih kao. A brate, da ih gledamo kao niđe veze. Tako da, ako bude nešto zanimljivo, snimit ću vam, ako ne bude, jel nećemo, vidimo se. Dobar dan, treći dan iz Bosne i Hercegovine, danas je na repertuaru koncert od Mirze Selimovića. Da, u Bugojnu večeras nastupa Mirza Selimović zato što naš grad ima danas rođendan, tačnije. Kako ću mama da smanjim ovo? Evo me. Sada ću vam pokažem što je naša mama pravila sač. Mašala. Predobro izgleda, jel da? Evo vidite tu, mama je glavni majstor koji je zadužena za sač u našoj kućici. Evo ga. Koju niste odavno vidjeli, reci haj za vlog. Haj, gdje si bila? Moram ići u grad. Čekaj, Jana, ne možeš ići u grad, gdje si bila? Bila sam sa momkom. Molim? Da. Gdje, što lažiš? Bila sam u grad sa momkom. A gdje ti brat? Brat je u kući. Ne možeš ići. Mama, smije ona van sa ovim. Smijem, moram. A gdje ćeš? Pa moram ići u grad. Ćao. Alina, pašćeš. Ako se sjećate ove curice, dođi. Ona inače voli da se snima i ona bi željela, upašćeš da se snima, ali ima problem što nema 18 godina. Ona snima pa kad bude imala 18 godina objavit će sve, jel da? Ajde sad vamo malo dođi. Hoćeš? Ajde pokaži nam styling, ajde reci šta imaš. Je u torbi. Torbi? Ajde pokaži nam šta ti imaš u svojoj torbi. Prvo što mi je zakačeno ovako. Ja, kako ti je lijepa šnauca, gdje si kupila? To je Azrina. Pa ti je posudila ili ti je skroz dala? Telefon. Ona ima ljudi telefon. Jučer je dobila nov telefon. Od koga si dobila telefon? Od dedi. Ok. Ovo kao za najti sam dobila iz Njemačke. Evo vidite kako mi je podloga, sad ću tako. Je li to maca neka? Pa, ne, Zeko. Ok, ali ovdje moraš gledati da znaš. I ovo? Wow, što je to privisak? Da, privisak obliku zeke i sjaj. Sjaj. I nema više ništa. Nemaš više ništa, pa gdje su ti ostali stvari? A imaš li što para, brate? Ne, sad sam i potrošila na sladoled. S kim si bila na sladoled? Sa dečkom. Ali ti reći sam nešto više u svom dečku. Pa to ne mogu otkrivati. To ne želiš da ga iznosiš javno, jel? Da. Ok. Što se on mrzi snimati? Šta? Mrzi se snimati. On se mrzi snimati ili se ti? On. A ti se voliš, jel da? A gdje ti Ali? Pa on je u kući. U kući? Igra igrice na telefonu, pretpostavljam. Igra. Ok. Ajde, pokaži nam svoj styling. Malo se isprljala. Hlače su ti predivne. Hlače su ti predivne. Gdje malo ustanem da ih bolje vidimo. Wow. Predivne. Aj, šta ti reci, znaš predivne. Et, vidimo se poslije. Idemo večeras, ili ideš i ti večeras? Da, u grad. Znaš kako pjeva? Ja ću sa drugaricama. Molim? Ja sam se dogovarala da ćemo biti na onom gradskom igralištu. A čekaj, jel ideš na koncert i ti? Pa da. A znaš li ko pjeva?
Aj, okreni se. Wow, prelijepa. Hajmo. Jao, pa ja nisam vidjela nigdje ljepše haljine, iskreno. Ne, ja ću ti bolje. Općine, uskoro nadamo se i grada Bugojna. Jedan aplauz za vas koji ste večeras došli ovdje. Poslije ćemo predstaviti ove lijepe momke i ovu ekipu iza mojih leđa. Malo još da probamo s ovom jednom baladom za početak. Pusti da vjerujem, jesmo naučili te neke pjesme, a? Ajde, može! Mjesto zločina, ajmo da probamo to. Hvala vam srca! Divni ste bili večeras, predivni, hvala vam. Volim vas puno vaš miza i vidimo se uskoro. Lako nam živjeli, hvala vam od srca, hvala.